srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Navijali smo za Mirka i Slavka. Nismo provodili sate pored kompjutera. Čitali smo umjesto toga Kekec, dečije novine i po obližnjim šumicama se igrali partizana i Nemaca, kauboja i indijanaca. Podrazumevalo se da vremenski podjednako budemo i jedno i drugo. I sva potrebna oruđa i oružje za te igre smo uglavnom pravili sami ili smo samo zamišljali da ih imamo. Partizani su uvek pobjeđivali i to je bilo u redu. Zadihani i umorni, pili smo vodu, svi iz jedne flaše ili iz obližnjeg bistrog izvora. Virusi i infekcije su nam bili nepoznati. Nismo znali za mobilne telefone. Našim staklenim klikerima nisu bile potrebne baterije. Igrajući se njima provodili smo ponekad i čitav dan. Pravili smo svirale od vrbe, jeli smo medenjake i gumene bombone. Igrali smo se između dve vatre, lastiša, školice i žmurke. Devojčice su same šile haljinice za svoje krpene i gumene lutke sa pijace. Srećnici koji su imali svoje bicikle, vozili su ih bez kaciga i uglavnom poderanih kolena i laktova. U početku ispod šipke, kasnije iznad nje. Za zaštitu na lancu se nije znalo i nije nam ni bila važna. Ali zato je kontra morala da bude pouzdana i bez greške. Kod prijatelja iz ulice se svraćalo bez najave, biciklom ili bez njega. Po ulicama su cvetali bagremi, jeli smo njihovo cveće, vraćali se kući umazani od dudinja, a nije bilo praška koji bi to mogao oprati sa odeće. Rasli su jablanovi i cvetale su lipe, a mi nismo bili alergični ni na šta. Vozili smo rolšuje na 4 točkića, i to ne naše, nego tuđe, i vezivali ih preko cipela, a onda sakrivali izderana kolena da bismo sutradan mogli ponovo napolje. Kupali smo se u našim rekama i koža nam je još dugo mirisala na njih. Kokta, klakjer i ostala obojena pića sa sodom ili bez nje pila su se uglavnom praznikom, i to tamo gdje je roditeljski budžet dozvoljavao. Dobijali smo uvek malo veću odeću, da možemo u njoj da narastemo do iduće godine. Televizori su bili crno-beli i komšiluk se okupljao u kućama koje su ga nabavile, obično na kredit, da bi pogledali dnevnik, a mi nismo smeli da ga sami uključujemo. Čekali smo da odu gosti, da bismo se mogli najesti kolača. Sklanjali smo se da mogu odrasli da razgovaraju. Učili su nas da se ne raspravljamo sa starijima, da ih ne prekidamo u razgovoru i ne prisluškujemo. Nosili smo uniforme u školi i ustajali kada bi odrasli ulazili u učionicu. U školi smo učili da pravimo zmajeve i da budemo dobri izviđači. Išli smo na ekskurzije i posećivali mesta gdje su partizani ratovali i gdje su podignuti spomenici palim borcima.
Ispred naših škola nije bilo kioska brze hrane. Nosili smo užinu koju smo za vreme odmora delili, da svako proba malo od nečije kifle ili hleba i masti. Za školske psihologe se isto tako nije znalo, a roditelji i učitelji su uvek bili u pravu. Zimske i letnje raspuste smo uglavnom provodili na selu, kod roditelja od naših roditelja. Sanke su nam pravili očevi i bile su često teže od nas samih. Skije od običnih dasaka sa vezom od najrazličitijih kajševa su dečaci uglavnom morali sami sebi da obezbede, a protesti roditelja su se podrazumevali. Bili smo nesrećni ako nismo bar deo puta nosili maršalovu štafetu, ako nismo imali svoj doprinos priredbi za dan mladosti. Ponosno smo nosili pionirske marame za školske praznike, svečano obučeni. Slušajući starije od nas i njihove doživljaje po omladinskim radnim akcijama, maštali smo da i mi jednom budemo njihovi učesnici i tako pomognemo da nam zemlja bude još lepša. Učili su nas da je volimo i zanosno joj pevali po šumama i gorama. I voleli smo je kao starijeg brata, sestru. Bili smo ponosni što smo u našoj zemlji imali i planine i more, žite i ravnice, slobodno nebo, sigurnost i budućnost. Naši roditelji su bez ikakvih viza mogli da putuju po čitavom svetu i tamo su bili rado viđeni. Donosili su nam original long play ploče i mi ih slušali na našim monogramofonima koji su bili ispod poklopca na radio aparatu. Za 1. maj smo odlazili na izlet i spašavali roštilj od kiše. Okupljali smo se za svaku novu godinu oko jelke, ukrašene salom šećerom u šarenom papiru i čajnim kolutićima. Jelke su bile velike, do plafona, i nije bilo plastičnih, pa nas je tih dana budio miris četinara i svežih mandarina iz uštjerkane posteljine koja je mirisala na sapun. Svojim simpatijama smo preko brižljivo sklopljenih papirića slali izlive svojih osjećanja i svako je imao svog posrednika od poverenja. Večernji korzoji su bili idealna mesta da se zaljubljeni pogledi upute onima od čije nam je blizine srce lupalo i brže i jače. Išli smo na igranke gde su se svi stideli da započnu ples. Vraćali smo se kući u vreme koje su nam roditelji odredili, a to je uvek bilo baš kada je nečiji osmeh mogao da nam ulepša večer.